ngubani lofanele ayende iqurban, meaning ngubani lofanele ahlabe ngemalanga e-Eid. And uthini umprofeti ifundiso tamprofeti Muhammad ikuthula makube kuye ngalabantu lebefanele ngubani lefanele ahlabe. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoba lafanele bahlabe. Okuqala bantu bakithi umuntu lafanele ahlabe khona bemuslim. Funa ube ngumuntu lotinikela kumdali wakho Allah subhanahu wa ta'ala. So ufuna ube muslim. Kwesibili ufuna ube umuntu lobhadlile. Ufuna ube ngumuntu lobhadlile. Ungabi umuntu futhi kwesithathu number 3 ungabi umuntu lohlanyako. Ngithi ingqondo yakho ufuna kube ukuthi umuntu lothatha kahle la nhlobo futhi. Ube ngumuntu longekho tukwelihambo lelithide, mintu utfolakala tukwenzawo yakho la uhlala khona. Ungatfolakala tukwenzawo yakho la uhlala khona, then ungakhona ukuthi uhlabe usilothe ngalamalanga e-Eid. Lokunye futhi ufuna sikwathi futhi ufuna ube nisab. Yini nisab? Inisab ngile mali lethide ekithi mayise ifike kusigaba lesithide then uvumelekile ukuthi ungahlaba. Mara mawunganayo le mali lesithide levume kusigaba lesithide then avumelekanga ukuthi uhlabe. So kwafanele ube nani nale nisab. And futhi uma utholakala ukuthi utukwelihambo lelithide utholakala tukwenzaweni akabaluleki ukuthi wena uyenteni uhlabe lamalanga ani e-Eid. Lokunye futhi lesifuna sikwathi bantu bakithi ukuthi uvumelekile kuhlabela mfati wakho lo make wasekhaya. Mara nalo make wasekhaya makanale mali yenisab kwamele naye ahlabe. Mara wena unayo imvumo ukuthi umhlabele. Unayo imvumo ukuthi umendele umhlabele if noma anayo le mali lenisab lethithu unayo imvumo. Mara makanayo le mali bantu bakithi kwamele naye ahlabe lo what you call this thing ahlabe ngalamalanga e-Eid. Lokunye futhi ufuna sikwathi futhi ukuthi umuntu lonesikoloto lesithide akakavumelekanga ukuthi ahlabe. Mara lesikoloto sakhe masiyimali lencane ukuthi asifiki tukwenisabo. Ukoloto imali encane nje and unayo imali lethide, then lo muntu lo kwamele na ahlabe ngalamalanga e-Eid. Kwamele lo muntu yende ahlabe. Lokunye futhi lebe sengikhohle futhi ukukhuluma ngakho ukuthi bantu bakithi mamuntu lo muntu bekatukwelihambo lelithide wabuya ngemalanga e-Eid within lesikhathi salamalanga e-Eid, angithi siyathi malanga e-Eid ayi3 wabuyela ekhaya kwamele naye ahlabe. Lo muntu lebe kanganamali anganamali angathola ukuthi sothola imali ngelanga kusokushoda 1 day kusana lemalanga e-Eid naye kwamele ahlabe. Lo muntu lobe kanemali mara angafika ngathi kwesikhathi se-maturity, isikhathi sokuthi nyalo yena semdzala, isikhathi sokuthi nyalo i-Islam kwamele naye awugcine umthetho wa-Allah subhanahu wa ta'ala. Ngatholakala ukuthi umnyaka wakhe eminyaka yakhe ifika ngalamalanga e-Eid naye kwamele ahlabe. Naye kwayendeni kwamele ahlabe. Shokuthi asithi uhlanganisa 15 ngesikhathi salamalanga e-Eid na ene unayo le mali, unayo inisab yokuthi ahlabe naye futhi lo muntu kwamele ahlabe. Ngiyo lemigomo lena nemithetho netifundiso tamprofeti Muhammad ikuthula makube kuye sallallahu alaihi wasallam asifundzisa ukuthi ngimbo labantu lafanele bahlabe. Lethi bantu bakithi tifundiso te Hanafi madhhab.